Uway na kirang bawat RTI uba disparsing rani hagas nginingkong kata ka arpo terik ujeliw hajar arpo ulayat ho lingba ka jingye kendo bat kinong pathay kubor halor ki RTI ki bawla wat jingtip ki biyadey bat ki kattu katni ki isu ki bakta ki imlang salang hakajela. Haka jingye kren bat kinong pathay kubor uba disparsing rani ulayat ho baladon kattu katni benay ba ulawat jingtip lingba ka RTI halor ka NOC kabala ai da ka office usim ka himamalim bat ka Shillong Municipal Board Shakibri ki basong basa ha ka Harijan Colony ne ka them yomolong ha Shillong ha ka bayadey bat kani uba rani ulayat ho bawat hadin benai ru kam shimladon kanu ka jubab kabawlayo halor ka tay ka RTI kabawladab banwat jingtip nadu ka shitarik ubna yayong hajar arpuar kabomdon politik deka interest ng jay benriu iborowi ti kum pengemau baka temotori kadega kat kum jingkam dung ini Harijan koloni di ong baik tu jakala ai dos iem jung hima melim na do khat pras pa san pulai ti hla kata jingkam jung ki ti kata ka don kam he bandon ki lam dokumen men pensya bata ti hadin kata kala wan no ka jing negara sarkar mekalia bat ka konsil di community bi kadon ka agreement bat ka municipal harus nem khat khandai spa asal busa hapedeng museum joy manix bat el pol ugodi basman juga Shillong municipal di kan community agreement itu ba kadon atli ka boleh soy hapedeng museum melim joy manix bat el pol de basman juga Shillong municipal board itu kisnem tiga jaka kadon atli plot karkum ka agreement haitu kisnem ka plot kadon art 2000 praspa like new square feet ka plot b kadon 2000 sanspa new square feet kata kade karkum ka agreement haplen usia melim bat ka Shillong municipal board ti halo kata ka jingdon agreement te kayang gi niki Harijan kim priang yang ini ki om bangi ngelayo ado siem melim ado khat pras pasan pulai te yangi wat ka anyo se konsil ka knais pasan bustan penyor kam long apli rebel yaki wat kalan transfer ka astralan transfer agro ki om bakal non applicable yaki namar ba klade bio ya ka jaka ado ka khat pras pasan pulai te kita challenge ya high level committee kula constitute da government ameklia hapo high court ke umbagalong illegal gitu ka high level committee ti halo kata mai hagini isni akan new tarik pe lai iba nakal yang yung ara yung high court pe la dismiss na gitu ga jing objection jungki namar ba magi kim shawala walmi hapo high court te nakal yang high court la dismiss na petition jungki bak persya ke high level committee ti halo kata ka jinya juga po te katum ka agreement ka kanai spa san busau kapau syai ba lada ka municipal ka penken kino kindon hebede beta agreement usia melaban sim yang itu jaka kata ka ka agreement ka boleh soy laban sim yang itu ja ti kumus kan mai pi tu snem go beki ha tu snem go beki la liang usia riki sim nyagala tu hardin balio agi mujor sha so jemin itu lese ka don jik penken ya ka agreement boleh soy no menchwa lese yo ka don jik penken tela so jim nagleng usiam jing shala tristom bala so jamin ru dei khususi ban ya thu ya phi kalong ba na kalyang ka police ki ai man ka FIR yo sim badi nyu ngot ki babuat yo persya yo sim lo ka ba police so jamin ya tu ka chaka tikata kalong ga ka ba lengo ba so pla namar ba kad usiam no na sha FIR ha kipule namar bule ya ke bala ai bor kan kum ka agreement kan kandai spasan busau apa dia joy manik bat lalpal bala da kai municipal ka pen kino kendor kan kum agreement usim lapan sim ya ka te usim don hok ban so jemin hale se ka don di pen kendor te kum ta ter ga ya ke jingjia te ko thimbaton te halo gata ka pen mon kong galong na du usnem ka pas pasan pulai layo ga jakana usim melim kata ka pa ba gidon ke pata tina kala jumna pada kuno pentip yang kata kapata baki don lim don kata pun menungko kapoin ba
kawan ka krimen apdeng usiem melim bat municipal board harus nemkat kendai sepasan besar rakadon agreement ka pau ba ka authority kamde su jong usiem dari authority wa de jong ka selong board municipal ti halo kata bantik ya Indonesia na kalian jonga ngale umno to pi no pet ni mes ngap hai ni ban baro ka bri new track ke bi ye ni ka jingkren ngam tas na kalian jonga aktivis ngale umno ha ka aku haka sitarik benai besar akuar ngelai umno ngalah faida ka RTI hapo ka Meghalaya Energy Limited taipo electricity board tiktak RTI kalong bantip la gidan ko dan slan em kiniki basyong tu Namar kumbaya tip hiswa banyo connection light baru ahi tip habai pata. Sya municipal, sya ka electricity buat ni hap sumbil lang kapata kenang bunyo connection ya kalan. Kata de ka banungkong. Ti halo kata ka jingwa jing tip junga ka susi banya thu ya phi kalong menta ar banai guna 4 ajuba. Ar banai guna menta 4 ajuba ngala apir ro akan nyu tarik mentau banai. Adu menta ro 4 yo ai kata ka juba. Jingli kalong balai mar banga bangale RTI mangabuan ni ngale daga private agency ka basion jus pa tengka season apply private agency ma ngale private nakada bang khamyo dikena ging tip kaya kuno ka fai ka tulun no tika menta sandu pratli ngale da private agency jus pa tengka gawe adu menta gawe da pat feel ka RTI pot baro ayo lut pot ni tanggani ka ba solongo kalong hadu menta nampat yo ka juba berkata ka RTI ka bahapan ka benengkong kalong menengkong yang apa ni kebujukan baru ahi kadi kebakansi pada nang tai kilat kam nak jam tai po listrik buat apa Meghalaya Energy Limited Corporation tinggal apa ni kebakansi ke jingla jumi pos nang tai kabar kalong ba ngapan ya kadi tak ya ke jing song thai ke promotion jong hitong trai pada nang tai bat kene ke balai kadi ke ba kabangapan pengen dengan please provide me information about the document that is to be needed or submitted before keeping house electric connection. Kemudian ai ikut Islam. Na kalian jumpi ladon kino di bapan connection ki ikut Islam bagi itu kita try dan kambang submit spot office kita menentu. Tiga ba kalau ba ai kerteng jom tu gibriu ki basyong apo harijan koledi ki badon South Park Arco Pra South Park Arco Pra kanon tu. Ta South Park Arco Pra household. Kibalayo connection light hantai ti ay ikot Isla kibar submit da gitu gibri gibasyong ti hak tu bijaka shwa baginyo connection ya light ta de ka jingli ba light basaw kalong lada kidong gekot kasla ay ikot kasla kaba apa de lada kidong gekot kasla ti ay ke NOC kabala ay daw si belim ta benungko jeruk kopi jong NOC ke balai dos meliam lane ke jeruk kopi jong NOC balai dek selong municipal board sanga apply haswa begin ai connection ya electricity sya itu ki South Park Arca hantai potem motor kata bang apa ni ikut kisla kawe ka la pata ke bakila kam bala ayo la ai dos duduk kat plaspa san pulang ai kita pata shwa kan ai connection nama ku mengiti bi shwa kan ai connection kino yang apa ai pata tiada kim dan bata ai NOC ka bala ai da PUC emeliam lane ka bala ai selong buat municipal board syaka electricity board syaka selong electricity board ka ba shwa kan ai connection ti ai kita ikut slag ai NOC dos dan daka selong municipal board tiga ta kabangapan mental arbanai do mental ngam yo kita ikut Islam tiga apil ni new tadi tiada mental ngam yo kita ikut Islam tiga ta kadi ai kabangawan itu pi baru hangi ba pi pai pa pi de bentip bat ke jingsha kade kamde jingsha aliang ino ndre kade jingkam hi jung di harian kolini ki om milayo ki jakan khat kras pasan pula kita tadi bendon tadi menungko lagi men pata Kumno yo connection pi hadian de nang ne pila bale inspect type kemeto pi i bagilat ki yo connection tu paro ki lewing tu ki yo connection kenang yo pata
nang no iya kata di prosedur jongka listik tibur nang no iya pata lada kinyo pata ino si de benyo no si em nang shalom mustaqbal word kini benyo no si shwa benyo connection ya tu alai nama ka jaka ka de shalom tabur kata di ke banga ngapa RTI na po ka Meghalaya Energy Corporation apo lumjiksa tang tai